나라 망하는 거예요. За нэг улсад муу цэргийн тоон ихсээд эхлэх юм бол энэ улс орон сүрнэ л гэсэн үг. 분명히 적이 와서 그 나라를 함락할 때 나쁜 군사가 많으면은 도망치는 겁니다. Гарцаагүй өөр улсынхан дайрж ирэх юм бол тэр хот муу зэргүүд их байгаа учраас бууж өгөх болно. 자, 우리는 бол бурхны хаанчлал байна. 하나님의 군대입니다. бурхны цэрэг байна. 마귀의 군대가 있잖아요. Бас бузар сүнсний цэрэг айрам гэж байна. 우린 끊임없이 싸우고 있는 거야. Бид бүхэн тасралтгүй тулалцаар байна. 우리 육신을 두고 싸우죠. Бид нар өөрсдийнхөө махбодын эсрэг 우리가 тулалж 육신과 байна. 싸우는 그 전쟁이 마귀와의 전쟁인 거예요. Бид бүхэн энэ махбодтойгоо дайдаж байгаа энэ дайч нь бузар сүнсний эсрэг дай. 우리가 한 영혼을 두고 마귀하고 싸우고 있는 거잖아요. Бид нар дундаа нэг сүнсийг тавьчаад бузар сүнсний эсрэг тэмцэж байна. 우리의 기도는 그 마귀와의 싸움을 이기기 위한 우리의 마음이어야 되는 거예요. За тэгэхээр биднээс гардаг энэ залбирал чинь энэ бузар сүнсийг дийлхийн төлөөх тийм сэтгэл байх хэрэгтэй. 그 좋은 군사는 열심히 연습하고 열심히 훈련을 받습니다. Тэгэхээр сайн зэрэг гэдэг чинь хичээнгүлэн дасгал сургуулалт хийж дадлагцаар байх болно. 좋은 군사는요 물러서지 않아요. За сайн зэрэг хоош ухардаггүй байна. 앞으로 나아갑니다. Урагшилсаар байдаг. 좋은 군사는 충성을 다하죠. Сайн зэрэг бол итгэмжтэй байдаг. 군대에서는요 무조건 충성이에요. За зэрэгт бол шууд л итгэмжтэй байна. 군대에서는요 아니요라는 말이 없습니다. За зэрэгт бол үгүй гэсэн үг байхгүй. 그죠? 언제나 예 알겠습니다입니다. Хизээж байсан. За ойлголоо л гэнэ. 그게 좋은 군사라고. Энийг сайн зэрэг гэдэг. 물러서지 않습니다. Хойш ухардаггүй байна. 명령대로 앞으로 나아가는 겁니다. Тушаалын дагуу урагшилдаг байна. 그리고 땅을 정복하고 나라를 정복하는 거잖아요. Тэгээд газрыг эзэлж авдаг, улс орныг эзэлж авдаг байна. 우리가 이곳에 하나님의 나라를 세웠습니다. Бид нар одоо энэ газарт бурхны хаанчлалыг байгуулж байна. 자, 야르막에 하나님의 나라를 세웠습니다. Яармагт бурхны хаанчлал улсыг 하나님의 байгуулсан. 하나님의 나라를 세웠습니다. Хар хорин жигсэн бурхны хаанчлалыг байгуулж байна. 이 영적인 나라는 끊임없이 전쟁을 하고 있는 거예요. За тэгвэл энэ сүнслэг хаанчлалууд тасралтгүй дайцаар байна. 그러나 좋은 군사가 필요한 거예요. Гэхдээ энэ данд сайн цэрэг хэрэгтэй байна. 자, 아까 30분만 먼저 오자 그랬습니다. За сая 30 минут өмнө нь ирцгээе гэсэн. 왜 제가 그걸 첫날부터 강조했을까요? Яагаад эхний өдрөөсөө ахуулаад би энийг ингэж онцолж ярьж байна? 그게 그리스도 예수의 좋은 군사가 되기 위해서 꼭 필요한 거니까. Эн чинь Христ Есүсийн сайн цэрэг болохын төлөө зайлшгүй хэрэгтэй зүйл. 자, 그리스도 예수의 좋은 군사는 예 알겠습니다 해요. Тэгэхээр Христ Есүсийн сайн цэрэг бол за ойлголоо гэдэг байна. 자, 어쨌든 제가 이 앞에서 말씀을 드리면은 여러분들은 예 알겠습니다 하는 거잖아요. За ямар ч чинь урдаас үгийг хэлж өгөх юм бол та бүхэн за ойлголоо гэдэг үз. 왜? Яагаад 그게 하나님의 명령이라고 생각하기 때문에. өөнийг бурхны надад өгсөн тушаал гэж боддог учраас. 그 하나님 명령은 예 알겠습니다 하고 실제로 다음 주에 제가 확인할 겁니다. За тэгвэл бурхны тушаалыг за ойлголоо гэд хүлээгээд авчих юм бол эх 7 хоногт би ингээл ажиглал байж гин. 그럼 30분 전에 이만큼 차 있어야 돼. 그죠? Тэгвэл 30 минутын өмнө ийм хэмжээнд ингээд дүүрчихсэн байх хэрэгтэй болж таарж штэ. 제가 다음 주에는 다른 지역으로 설교를 갑니다. Гэхдээ дараагийн 7 хоногт би өөр газар сургаал захаар явна. 근데 로터 목사님 들었어요. Гэхдээ Лута пастор сонссон байна. 예. 여러분들이 예 알겠습니다 해놓고 그 말 대답대로 안 하면은 좋은 군사일까 나쁜 군사일까? За та бүхэн за ойлголоо гэж хэлчихээд яг хариултынхаа дагаа үйлдэхгүй байв. 여러분들 그리스도 예수의 좋은 군사가 필요한 거예요. 우리 예수님은. Хүмүүсээ бидний Есүст Христ Есүсийн сайн цэрэг хэрэгтэй байна. 그래서 그 그리스도 예수의 좋은 군사 두세 명만 있어도 하나님의 나라는 이깁니다. За Христ Есүсийн сайн цэрэг нэг 2 3 хүн байхад л бурхан энэ дайнд ялах болно. 두세 명만 있어도 2 3 хүн байхад л 하나님은 그 전쟁에서 이기게 돼 있어요. бурхан тэр дайнд ялах болдог. 아, 그럼 이 정도의 두세 명이 있겠지. За тэгвэл ийм хэмжээний хүмүүс дотор бол нэг 2 3 хүн байх байлгүй дээ. 200명 정도 앉아 있는데 두세 명은 있겠지. Нэг 200-аад хүн энэ чинь сууж ийн. 2 3 хүн бол байж байгаа байлгүй дээ. 근데 사실 그렇지 않습니다. Гэхдээ үнэндээ байдал тийм 자, бас 성경 биш байна. 마태복음 18장입니다. За Библийн Матай 18 дугаар бүлгээс харъя.
마태복음 18장 20절입니다. Матай 18-ийн 20 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Учир нь хоёр буюу гуруула миний нэрээр хаан цуглана. Тэнд би тэдний дунд байна гэж айлдав. 자, 두세 사람만 있어도 내가 그들 중에 거한다, 있겠다 그렇게 말씀하셨잖아요. Хоёр гурвал байхдаа би тэдний дунд хамт байх болно гэсэн байгаа. 주님이 그 안에 있으면 싸우면 이기는 거지. Эзэн энэ дунд нь байх юм бол тэр тулалдаанд бол гарцаагүй ялна үсттэй. 그랬더니 어떤 분이 담임 목사 있고 로타 목사님 있고 벌써 두세 명은 되네. За тэгсэн нэг хүн тэгж байгаа юм. Пастор байна, лут пастор байна. За ингээд бол аль хэдийн 2 3 болчлоо шүү дээ чи. 이기겠네. Уу ялцгал юм байна. 근데 우리도 아직 부족해요. Гэтэл бидний явж гисэн хараахан дутмаг хэвээрээ л байна. 함께 해줄 사람이 필요해요. Хамт байх ёстой хүн хэрэгтэй байна. 그리고 만약에 그리스도 예수의 좋은 군사 200명이 있으면 얼마나 큰 일을 이루어내겠습니까? Гэтэл эндээс Христ Есүсийн сайн зэрэг 200 хүн байж байх юм бол ямар агуу ажлыг энд хийж болох вэ? 여기 이 두세 사람은요, 그냥 구원받은 두세 사람을 얘기한 게 아니에요. За энэ дээр 2-3 л гэдэг байгаа нь зүгээр нэг аврагдчихсан байж байгаа 2-3 хүнийг хэлээгүй байна. 예수를 위해서 자기 목숨까지 내놓은 사람 두세 사람을 얘기하는 거예요. Есүсийн төлөө өөрийнхөө амийг зориулчихсан байгаа 2-3 хүнийг хэлж байна. 나라를 위해서 자기 목숨을 내놓은 사람 두세 사람입니다. Улс их орныхон төлөө өөрийнхөө амийг зориулчихсан байгаа 2-3 хүн гэсэн. 자, 우리는 부족합니다. Бид хүн бол дутмаг байна. 저도 여러분들 앞에서 나와서 싸우기에 부족한 그런 군사예요. За би ч гэсэн та бүхний өмнө гараад тулалдахад дутмаг. 우리가 해야 될 일이 있어. Гэхдээ бид бүхэнд хийх ёстой ажлууд байна. 아직 이 땅에 그리스도 예수를 모르는 수많은 사람들이 살고 있어요. Өдийг хүртэл энэ газар дээр Христ Есүсийг мэдэхгүй үү олон хүмүүс амьдарсаар байна. 우리의 싸움은 영적인 전쟁이잖아요. Бид бүхний тэмцэл бол сүнслэг дайн биз дээ. 그 영혼을 우리가 구원해 내면 이기는 겁니다. Тэр хүний сүнсийг аварчих юм бол бид бүхэн ялж байгаа юм. 그 영적인 전쟁에 두세 사람의 군사가 필요한 거예요. Энэ сүнслэг дайнд 2-3 тийм сайн зэрэг хэрэгтэй байна. 200명이 그 전쟁에 참여해서 싸운다면요, 질 수 없는 전쟁인 거야. Тийм юм бол 200 хүн энэ дайнд зэрэг оролцсноо гэвэл энэ ялагдахааргүй хизээч ялагдахааргүй дайн хийж 누가 байна 그 гэсэн. 군사가 되시겠습니까? Хэн нь тийм зэрэг болох вэ? 이럴 때 이 질문을 받았을 때 예, 제가 하겠습니다라는 그 마음에서 올라온 그 대답이 있어야 되는 겁니다. Ийм асуулт өөр дөр чинь ирэх үед сэтгэлийн гүнээс чинь тийм ээ. Би тэр хүнд болъё гэсэн тийм хариулт гарч ирдэг байх хэрэгтэй. 제가 그 두세 사람이 되겠습니다. Би тэр 2-3 хүн нь болъё. 하나님 저를 사용해 주십시오. Бурхан минь та намайг хэрэглээч. 저를 변화시켜 주십시오. Бурхан минь та намайг 저를 өөрчлөөч. 훈련시켜 주십시오. Бурхан минь та намайг дасгалжуулаач. 제가 나가서 싸우겠습니다. Би гараад тулалдъя. 그렇게 대답하는 사람이 있어야 되는 겁니다. Тэгэж хариулах хүн байх л хэрэгтэй. 지금은 부족하죠. Одоо бол дутмаг байлгүй яах вэ? 지금 이 영적인 전쟁에서 싸우기에 우리는 너무도 부족합니다. Одоо хүртэл энэ сүнслэг дайн хийхэд бид бүхэн түүний өмнө дэндүү дутмаг хийвэрэй л байна. 그런데 그러기를 간절히 소망해야 되는 겁니다. Гэхдээ л тийм байхыг чин сэтгэлээсээ хүссээр байх. 그리스도 예수의 좋은 군사가 되기를 소망하고 훈련을 받아야 되는 겁니다. Христ Есүсийн сайн зэрэг болохыг найдаж хүсээд тэгэд дасгал сургуулалтанд орох хэрэгтэй. 제가 군대에 갔습니다. За би зэрэгт орсон.